Kublai P Baroj katup kubor jungi ke DBMN TV. Kimat kiba kongsan mentang singi kilong. Wat tien, ai sebun yala kasnam na kebentang para brio kentu kibor jela. Yai rali kisamla puli ban ai mensim ya uba arden. Bam keding laidukan hada kop gretura. Ban lipat ba audisi nongpo ya ka CM Youth Center ha umling. Tementai ne phaj ki kubor kiba khambania. Kumshi benta ban pensyai halor ka jingkordor ban ais nam shikitu ki padon kam kerki ka badang syat dang klan kalong ka bamentoi kitu ki ba ais bun yala kasnam kani ka jing subun yala kasnam ka ai jingkot jingkhia kitu ki ba ai bat ka ai jing shingan ki hospital ni ki blood center ban ai jing sumar ba kerki ki ba mensau ki ba shapoit na ki jing shitom ba bonjat haba ai subun yala kasnam ha ki hospital ka met jo unong ai ka pendap biang ya kasnam tang hapo katu ka ni kenta Amday banting na kuslay ay ruem. Maradab ais nam dan kamban syong tat shipor pat ban bam bandi kumbajule man kasngi. Katana Directorate of Health Services ka Meghalaya AIDS Control Society, Meghalaya Health Mission haka jingetray rengkat lang bat ka Terumo Blood and Cell Technologies mentakasngi ka live hoterik jemang kala penlong ka program Strengthening of Blood Ecosystem bala penlong haparish hall nongpo. Haka juga por kila penlong ru eka blood donation camp haka ba laya shimbenta lang na kinomi kemar ke jela ki opisar na kitanat baper bat ki pat ba ki balawan ban sengap ya kata ka jingelang. Haka ni kesngira dan lang ka Dr. Ampurin Lingdo menteri ka kot ke khia jaka sorkar jela kum ka kongsan. Kirang ba ki bala pensengan haka ni ka program ki kentup ya chairman ka Meghalaya State Health Advisory Board ba Mirabons Aim MLA ka nongpo u arpir upadhaya DC Dribhai ki opisar na katanat ka kot ke khia ki doktor bar kilong kumilong kpa. Walk the talk. Very often, as you saw in that scale, lives are lost because we are hesitant as a community to be the change. Donation of blood is actually a very healthy practice. Personally, as an MLA, I have donated regularly every once a year. In fact, I feel that there is no point in me telling somebody else to donate blood if I cannot be the change. So young people of the district of Rihoi, this voluntary blood donation is an investment for you and the people of your district itself. Very, very important that we upscale our storage facilities, and therefore you see that the government of Meghalaya now is willing to partner with all these capable partners who know the business of how we can ensure that the blood that is being donated is utilized, stored and utilized in the best possible way. I want to therefore thank the Managing Director. This is the time I am happy to see today different brochure that has been released in different languages. I hope it will reach to the people at large. And this understanding has to be there that we have to donate blood. There is a campaign about say no to drugs. There is a campaign say no to plastic. There is a campaign in Rihoi. I used to spearhead a campaign about say no to plastic and say yes to slalanet. Many of you may know or you may not know about slalanet. We call it in our local language slalanet, slaladu, slalare. They are the leaf, the banana leaf and all the leaves that we have. Let's go back to that. That is with regard to getting of plastic. So all this issue it is there. At the same time, we have to say yes for donating blood. So I hope that somebody, I don't need to give this call today because I already made myself sure that I'm going to donate blood. I already tested madam. We already checked our BP, everything is fine, and I'm happy today. I have that we usually hesitate to give blood. That is a fact.
I experienced as a legislator, many of my constituents, when they approach me with regards for the need of the blood for their loved and dear one when they are in hospital, I used to ask them, why don't you donate blood? Why don't you give blood by yourself? They say, no, we cannot give blood because this may happen, that may happen. This kind of what can I say, superstitious or which should not be there, but it is there in the mind of people. I wouldn't blame them because they don't know. Because we feel any moment if somebody will make an accident or if somebody will see a blood, we feel scared. We should be whenever we see like that. That's why this right thing within our mind is there. And this it influences in our thinking that it is not healthy to give blood for any of our people, especially in the rural area. So this campaign has to be there. It has to reach out to the people at large that we should understand by giving blood, we are not wasting anything, but we are going to gain many things for all of them. Hakalai pau tarik ujemang ki samlak puli ki badan hakanong ba Shillong kilawan ban shembenta shirhem hakajingya palba kabala khot penlong dakah neutrep Youth Council Education Cell kum kadak ya kajinglet ai mensem ya uba Arden Embasayumat ubala shongsha thangan mentala prasngi hakmat Additional Secretariat bandawa naka sorkar ban penbet thamai ya ka reservation policy. Ketika jingat palba kalayat pelun nan nakmat office embos chaumat kiang nang ba mat penkut hajaka shongsha thangan uba Arden. Daki hajar ki samla puli hanong ba Shillong kilawan shirhem hagani kasni. Unong yalam ke HYC ba roy kupar senrem ula ai kublai kerpang ya uba Arden ubala long shisha urat ba. Lai kublai kerpang ya ki samla ki bala poi renti da kajing sngokia syakane ka program ya pat ba mentakasni. Ay. Education Cell ka jongka kala penbet ya kani kasngi menta kasngi ban pelong kata kajingi ya pat ba jongki kun samla jong kajat neutrep ya kabang ila ai kerteng kata neutrep youth smart kum kadak kajingwan ai mensim yang new riu rang ba jong kajat benriu bola syem ya kani kasien jam ban pelong kani kajing sya thangan kani kajaka ban penbor ya kasorkar jela ka jongi bakapor kala dei bakum kajat benriu bangin yo ela ka jong ka hok lamba kajing penbet tmai la ne kajing kmi biang ban review ya kata reservation policy jong kajala kabangila pentrikam menta di kisan pau tuli gisnam kaseng nadu gisnam ki baladap ngila juong ni kani gentian ba kani ka reservation policy kum bakalong menta kala de kata kabi kabangi kum kajat menriu ngila kebom hala ka jong ka sentur di kisan pau tuli gisnam bat kani kabi kabangi ngila kedom kebom hala ka sentur kala kelalong penban kata kajingpang kabala bam yang nginapo namar laringi bet ya kajing light kam la jam hakini gisngi baladap ngiyoi hadukat nung isya leben namarkat balat kikam ngi i baki weipat ki perlok ki yo khambun ka bah ngi yo duna tengi na kaliang jong kaseng ngi wan ban pelong ngi kanika jing ya bat ba ban khot iki khun samla khamtam e ki bapuli yang ni posor ban ong ki bakin mi syakhman ngi sokmen mementa kasngi walatang sisngi ngi yo ban penkre ya kani jing bat ba ka jong ngi ring ngi so yo mensim ngi sokmen baki khun samla na ki school na ki college ki ba per daki hajar
ngut kilawan ban yasno khti hakani ka jing ya pat ba ka jongi ka jing ya pat ba ka jongi kalong ban wan hakani ka jaka ban ai men sim yu ni riu rang ba nam unang ya syakman ban pun urlong yang ni ka jing tumu naman ngitem ba ka jing le ka jongi ka de nang banta kalawe jong ki kun samla ka jongi ka jing wan ka jong ki kun samla mata ka si ka jing mi syakman ka peniru ya ka we ka sur ba kum ka jat ben riu ndei tang gilong mi gilong pa ndai ki kun samla ru gisngok thu ya ka jing khia jong ka ni ka kam tengi na kaliang jo kaseng gisoban ai kuplay ya baro ki kun samla jo kajat mriu nyotrep ki balaya sno khtilang menta kasingi bat ngi banwan sakni kajaka bat nginget leng ba kani kajingwan ka jongi menta kasingi haringkat ki hajar hem ya iba arden bat ka kenhun ka jongi ba inang ya syakman ha ba de ba kani ka kam kana ma kata kajing tumu kajing angnut ka jongi kum kajat benriu ban yo ya la ka jong ka hok kat kum ka lenti ka badai ngin yo ban penbet thmai la ne ban pet thmai ya kata ka reservation policy kabala pentrekan menta de kisan phot legisnam te kata ka de jing thmu jong ka ne ka nyotrep youth march la ne ka jing ya ba jong ki kun samla jong ka ja imriu nyotrep ha ka ne si Kading kala bam shingyam ploin lightly kidukan hadong dakop gretura hakapor prabaje menstem nakajing suba bala bethei utendong gas nakawe kadukan kidukan kibala shabam hagani kading kilong kadukan desha dukan maramot tayar bar kadukan khapshnyu kipulit penlebding kilak kene relaki kti jingerap kloilan hendrai kimla shu banyada nakajing julor namar kading kala kalang syasahid beneng don bok bom don manu bayap na mensaw nakani kading Yo petrol pump dah sini karo. Yo, Paita tak siapa beretu. Yes, aku lemu. Yes. Tunggu apa? Nunggu ini dah. Bagi tunggahannya, ini sambal tunggu baru yang nuk tera. Yang gunok gua hitnan yang gunok gua building ba yang get. Ayo. Spesial yang nuk. Yang gunok. Ya Yang tu tahu baik baru mana kan? Apa yang? Khat tu nuk buat polis biasa tang. Ya, wow, war tutuk na yuk. Kalian ayo. Mai bawa nama Mai, semua. basra ngara mainan ni sambal dunia sih. Hai, tadi tu kata cari. Mai ben hajira. Mai sebenarnya ada kerja ni bu. Mai bawa tu kan sambal tunggu semua ini mau. Tunggu ba? Mapi pa tunggu ba? Oh, bawa tu kan. Anak kan ni bang. Mai ni sudah. Ya. Oi. Jadi kita pakai mai pa tunggu petrol pump tunggu mo. Ini sudah danger. Will man, Cina lang ni sudah. mai briket tarak iban macam. Ini pun nak tu. Halen mo dari duk. Ayaw darling dukdi. Agi tahu ibitet nangat coba mo. Mo. Tahu mai pa lang. Ya, saya Petrol pump sambasa tarak kon macam. Uwe petrol pump tambah sana. Disaster orang kiri petrol pump sambasa. Waldi gua ya mo. Uwe. Yes, anda orang ni. Changgiri am jok. Darling ha. Udah
Deputy Commissioner Karibhoi URPID Upadhyaya mentakasni kalai pautarik ujemang ula pli patba ya Chief Minister's Youth Center Umling haka jingdan rengkat BDO Umling Development Block bat kinong yalam jaga MCYC na Shillong. Kajing temu jaga ne kalong kumshi benta ban pli lad iki khana ki ba donsap hendrei ki bamyo lad ban pentebet yalade haki ba bon kilan nandu ki kam shet jingbam kam snatiar kam sujan haru ki kam sports bat bon jat ki we pat ki kam. Kesorkar ke balaya le ban plilat na kabenta kini ki samla bakin kentia yala di ban trei ki kamla jong haki babun kiliang la ka self design learning space. Hagani ka sngi na kaliang ka MCYC kala penlongru da ka jingpen I na mi ki tiar ki baki shet bat snahi ki samla bat ki rangba ki badon hagani ka center. Layo iru hakani ka sngi ya ka almari ka ba laru ban penkela sya ka jingtia ka sabon ka bala sedang sna da langut kilong keme bat ka bala sedang ya jauh bha haki thany ribhoi ka bala ai kerteng da ka PRP bat shibun ki weipat ki jingpen ina. Thany di tu bijan baya shed tengi ngabat ngasno kwa kenbangan sebentar ya kan ka sabon mah ya hatin ni persiang na ila persiang tu ka hi bakal long da kala long tu ngila ya try ka nyela jong ki jar ki bayi pen ki senangi te ki ciet sakohti bang ile kali sakohti ding ya ukhar ba kumnong ile bang pa ban nang masna sabon te ukhar u ai jeng jang ni kan ki da kwa ban nang masna sabon te wan mo bat ni ngila ban yarap yi ya tang yong ni tung ken thai ding la ban wan marba dan kun yin te wang dan kwa untuk ai kan kada ka ayu ai jimut yang ni da kwa dengan ai dengan mata yang ni dawai ba kin try bisa da pinang dan ya thip untuk kini ni persang kan dan ya persang kalau ni bakal long te tengi persang dengan yang kiu kan sana yang persang kendet tengi bakal long kumne te tengi kermen kan bakal ka sang demi bakal long ka ba job biar ni kamu da kerten jong na batong ni membar ni but pergi yang asap jompi ka papidon baru nak kalian coba administration tu ikloi banyak yarap banyak link ya kan ka sub jompi bat to various departments that you can showcase your talent in and ala aslam niat what's going ngadon sa kaway meeting sa station nong po tamba anything to do from the block office and also with the able support of the DC's office also we are always ready to help and always ready to uplift the youth of the block and also of the state and of the district as well. So with those few words, you kena samla baro to play dang ku ketoy and please continue to hone your talent, continue to improve because the only way is up. Thank you so much. Wonderful moment, and I would like to say that this exhibition center will go, this CM Youth Center will go a long way in harnessing the talents of the youth. And at this time, when you all have a lot of energy, a lot of potential, a lot of things to do, a lot of creativity, the Youth Center provides you all those opportunities on how to develop that talent, how to make it more creative, how to instill the curiosity in you, how to divert your energies in a very positive manner. So this is a great day. I've seen how it functions. I've seen how the pilot project in Solarium also, and I wish that this kind of centers, there should be more such centers like that. You will go this will go taken a very warm welcome by the society. I know after some time all the youth, all the kids will be here only doing some things other here and there, and you will enjoy a lot. This center is for you and it is your responsibility also to take it forward and to ensure that everyone is here. I would like to thank our Ranvashnal also. Firstly, it cannot happen without your support, and now since you have started this thing, I believe that you take it up forward and to ensure that all the youth, the people, the kids, the teenagers and everyone should come here and do something. Just coming here will help you a lot, and you will find different things about yourself also. So when I went to Solarium, I remember that there was some machinery cutting or something was there. And I was feeling like I should also do, but although I could not do it. Probably I'll come here sometime, do something. Carpentry is looking very interesting for me. So these are the things that I think you should all take forward. Especially
the students, the kids, and the youth who is present here. So at this note, I would like to thank everyone for calling me here, and I would like to congratulate also everyone for the inauguration of CM Youth Center. And I'm very sure that after some time you will realize how much important, how much required this center was. Thank you. Satisha Turam, Dexto Shatura. Tera ladek natura kadang saka personal interview itu teh jin pada kisah JTA mo dalam jit pada ngala kila khot nga ban lek training mo kila khot ban lek training arbanai o ki khot trashite yo mo nga hapli trashite yo sha kadang ko ka jaka ka shamati mo tingi ale itu sha site yo te ka best ba mo ka jingle jongan mar ngasngaw kalong yarap haya nga mo ban pencelur ban keren api kipat bak mo kawe ban pencelur nga ban ai men sim lang ikiwe mo te kata kawe ke ka ba kilong ka experience nga hang ne mo kilong positif ba mo I ai la tingi ke ka bang ikwa mo ke bang ikwa ban le ke ka bang terang ban le mo ta kata kawe ketika kata ka ka jing mentoy ka ba kham khrau mo ka ba nga yung mat mo te hadin ketua ka training pada ngalak lecture sakawi pada abunai training mo abunai te nangto ka training pada sibrai te ngadang kiu ba ban keren buat mentaro ngam pada long confident ba kata mo merete te hadin nangto ka persiteyo le yang ngam juda keren beriu ngam juda nut ban keren kemne mo mak ba kemne te hadin nangto pada ngalet abunai training wa ya kan ka abunai kaya rap saya ngamo ban keren api mo Kakong Amprin Lengdo Menteri Ki Kampenrai Karep Karyang Bat Jingkot Jingkhia Kalapen Bena Baka Sorkar Jela Kala Khot Yuba Arden Embasayo Mot Chakamit Jingya Kren Bat Jingya Peliu Jingmut Halor Kanika Kam Kaba Uyeng Yale Da Kaba Syatngan Klembo Singi Lanu Un Penkut Uba Arden Ulai Yeng Triang Bandawa Naka Sorkar Jela Ban Penjanai Yaka Bha Mangkam Mangjam Bha Puli Puthi Ban Penyahap Tar Bat Ka Jingyat Kapor Rengkat Bat Ka Jingbun Pat Hakikun Hun Jat Ben Riu Luom Ka Jela Ya kijinit jong kani kajing yakran Syam 8 penapat ba pat anwan rabet hakamit yakran hakade kasngi Utrik ubnai jemang ar hajar ar pulai ngakum ke chairman jong ke committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya ngalayo ya kashiti ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi menta lapen kala bat lasya yangi bangin include discussion on matters related to the reservation policy kabamut lasya yangi menta bangin ya kendo pat ki seng san perthei banya kren banya thir Bat banya ngotho jing mut lang bat kita ki political parties baro ngi kermen ba kane ka jing ailat jong ka sarkar ya ka committee jongi ba kan shim ya kane ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kalinti ka kabuk siar na kabenta ki seng san perthai baro ki badon hakajala ka ba e ki jongi ngin don meeting biang hakalai koi terik bat ngikmi lenti baka ne kecing yalang kejongi kan nanglong ke kabu bangin ya snuthu komno banra syakmat ya kane ke isu kebalakta ya kalet kawan kayat kemat ya kane ke isu kebalakta ya kalet kawan kayat kayeng ke imlang salang ke sngow Shong shngan kajongi hakine ki kindet sngi ki baladep ngakit bokit wiang ya kinong shong shnong jong ka jela ka ba ki jongi mapinyo e kata ka jing hun mensim baka sarkar kan sya antayingi bangin yathir halor ka reservation policy kaba la yakhana nakadaw bakawan ka court ruling kababata ingi hadin ka court ruling ba ni don kam ban pentre kam ya ka reservation policy da kaba ni thau ya ka ta roster
kaba upat ba uday ban suthu ki political parties ki di ban suthu but baro ki stakeholders ki di ban suthu lang ya kata titang dagi dikentil sia janggo. What is your point on opinion, and then what is will be your message to the now the VPP? Taki hajar mur ki pat ba kila tu chenong ston ban shimbanta taka peace rally balakhod uba Arden melo basayomot president ka Sengsan Hima Voice of the People Party VPP hakalai bo tarik ujemang. Kani ka rally kalong ban kersha na din jong uba Arden ubalaya khun bandawa na ka sorkar jela ban penbha ban penjana ya ka mang thungkam thungjam ban ka bha puli puthi na ka banta ki samla riulom henyau trap ban achek. Hakani ka peace rally lawan shimbanta tang ki samla henrei de kilong kumi kilong kpa na keleng kisnong ki bas ngau khia ya kani ka jing e ba jing jinjar jong ki khun samla bat jong ka pateng banwan ki pat ba kila perta bat ka angjam bandawa na ka sorkar MDA 2 ban penbha bat penjana ya ka bha mangkam na ka banta ki riulum hinyau trap bat achek ki pat ba kila yat saudong ya ki lar per ki dong jong ka sor nong ston ban kring ki briu ban kershan ya ka jing dawa jong uba Arden uba dang shong sha thangan haplau jong ka additional secretariat hasilong la penlong ru ya ka jing soi kerteng pat ba ban pen klan shu shu ya ka jing kershan jong ki ya uni unong ya lampat ba Jingdong bagi piada bet kapkum ke Jingdong jong di Autonomous District Council. Hakabang idon yaiti kembali pada reserve pada kebenda Arden Hon. Domro di mana Jingdong bagi ini kopi ini challenge bet dia kata berapa persen. Henry nak yang jenging yang ba nyentep dia kata kasong hak jing stop jong sorkar hakaba kumdo an penbet yang kene reservation policy. Ngindong patwa banyak kerennya roster system. Namar kami roster system kogi pemba ngide masukho. Bata baitong ka register. Ban maintain ya kata ratio ba kini ki reserve seat kini banyohok South Khatsan Baksan. Tinggal ni sarkar kakwa banyak kerennya kata roster system. Kabaong dan jingbat. Lada yang kami reservation policy 4 lah ban kala. Nomor kata kita wajar yang sarkar bagaimana penbaik motor yang ada reservation policy dah kata ya pihak marangkat bandung-bandung kena tarjur ke bandar siang setiga sini setiga ro kum ke Jingdong bak ladat ka sarkar kamla banle unta kapal bau ya ke Jingtelak jangka law department Hapo Meghalaya kapal baru ya ke Jingtelak jong gini namalam Henryo Polmot kibangi lagi ban hanta ni sawa ban penjisa ba kita kinong tawan kibangi lagi kibenem kita kinong tawan webeli juga ramrai konsensi uday nagawai bat beda kegenja rela penjat tagi kasi jongi uday ban long unyang kongo jongi kasi ini masa itu ban kawai ganong Bapuan kita konsensi kita ni, ngijit jadi nomi kemat kita ni, jadi businessman. Dan buat kalau dia kira Arden Henry, pun dia meni pasti kita ni, tidak ia bentar, jadi truk doyong ini pasti market lo. Remy nak kena dia kira bentar, lagi truk lo lagi jak. Lagi high level lo bentar, nadu bagi orang meni kemai lagi jak. Rekom kita Gini man hisiar, nomor ngila pan pensyon suki MLA, dai kapor de ngila ban laono. Ya ke suki ke usong, ngila ban wenno ka ai di wairu. Tum pajak teryo, ngila ban pensyon dan kibaon. Kana omla ban menta ban la ban penkalano. Ban review ya ke reservation policy. Kwa ban kan pasi kenting. Layar pun usam. Lah bertengkar kata orang tadi kakang habariyeng berkasam balai lah dan review reservation policy kembali kakang habariyeng jangi berkibarang kepada lonjong si para lagi garau kitong bagi dan gaji soper apa pengkala yang reservation policy ikan dah kawasai nginiat nak lagi jam bestit nginiat nak ngikwa yang kahniau terpelan Lana yang kasih dan dia sih, lana kiki kuat, bagian dia kuat so banlong bagi kong sipara.
Rengi gila hikmat kita ikan ju perkat nam tagari dekat kado. Tentang aku bentran selam. Ailan lem ya kiwe. Bagian keren. Tanggawe. Agar pak lagi pada. Bapin bu jin dua lem nam tak bahadan. Menen jamnet ilang le tangko. Menen setiap hadir bagi layar sommet berosimet. Ngadang yo bani asu khana bagi bahadan. Bahagian yang tang asli kiai ke bawah merah ke kisah kena kelang. Kapan ikon mau belai mudah ringkat begini etik ke jombu berkejak kado. Berkabah bahagian yang menusuk. Kawan belai mata sang yang kejak kado begini lembah kena begini etik niwi. Hakasi yel awas kasiel. Hai janji akhir. Barang yang menggawe kani kepentau yang begini etik yang begini. Saya susun kumpen kita. Saya susun Kisamla bat kirang ba jo kamau hati konstituensi Ribhoi district kila penbena ban penlong ya kajing kendo lang hakalai pauterik jemang na kebenta ban lit ya kendo ya MLA ba Charles Marngar ban kerpa di ban ya ai kajing kershan halor kanika reservation policy kumta la khot la wer lang ya baro kisamla pule kisamla rangba kirangba shnong kilongkpa kilongkme na thai mau hati ban ya poisa ketika program kaban long halat ban lit chai wing jong MLA kum ki khun samla jongka mau ti konsensi ngiron kecing sokhya ba lasai kesni aka lai pui trik jong braime arajar apply ni khot ben ngiwer fi baro ki pai ba jong ka mau ti konsensi ba pinyawan ba pinyami renti ha ka por spo beje halat ying jong MLA juni hanong jiri ka ba dei kesnong ka jongu bangin lek kerpat lek karpon yu ba ukren AA na ka benca ban review no ya kaneka reservation policy Hadin balang adet penduk ya MLA jungi ngin sa ilek lang ban lei ai mensim ya iba arden sati sepo additional secretariat. De iso ben simi kena kalan. Sepi ki pai ba nang sung senong jong kamah di konsumsi nadu kirang ba senong kiru khman kiru pai ba kilong kni kilong pa ki khun samla ba pin yami renti lang. Ban ai mensim na ka benta kane ke jing temu ko ba jong iba arden na ka benta kalawei jong ki khun samla jong kane kari kasi be ke jungi. Badak itu ki kuboy lepoy chaka bakun tarah do bangin daya syambiang kublai shibun.